መድረኩም ላይ አልተገኙም እንኳንስ ሊሳሳቱ መሳሳት ጸጋ ነው መሳሳት ለማድረግ የቆረጡ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ነው እና በተሳሳቱ ሰዎች ላይ ጣት መጠቆም አይደለም ትልቁ ነገር ሰዎች ዓላማ ኖሯቸው ፍላጎት ኖሯቸው ለፍትህ ለሰላም ለህዝባቸው መብት ቆመው ቢሳሳቱ ልናደንቃቸው እንጂ ለምን ተሳሳት ብለን እንትን ልናረጋቸው ልንኮረኩማቸው አይገባም በተለይ ታዳጊ ወጣት የሆኑ ሰዎችን በዚህ አይን ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ ማለስማማባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ መጽሐፉ ውስጥ ግን እስከማቀው ድረስ የዘገባቸው ነገሮች የመኔ ማቃቸው ማለት ነው ሐቀኛና እውነተኛ ነው የነበሩት ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ በዚህ ስራው ላመሰግነው እወዳለሁ ሌሎች ልጆቻችንን እንደ ጃዋር ይባርክልን ብል ማጋነን አይመስለኝም አመሰግናለሁ Thank you, Ato Yared. Even though I put you on the spot, you put the nail on the head. Thank you. Namasaganalen. በመቀጠል አሁንም ክብር እንግዳችን አሉላ ሰለሞን again we've been together for a long time a lot of things and አሉላን የሚያውቀው ሰው ያለ አይመስለኝም go ahead እንደምናችሁ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል ያው ልዩነቶች ምናምን ቀስ ብለን እንደርስባቸዋለን እና ፖለቲካውን ቀስ ብለን በሂደት እናየዋለን አሁን ግን እንኳን ደስ ያለ ለማለት ጓደኛዬን ነው እዚህ የተገኘሁት እንዲሁም እናንተም የኦሮሞ ኮሚኒቲ በዋሽንግተን ዲሲ አክብራችሁ ስለጠራችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ጃዋርን ማቀው በ2018 ሚዲያ ላይ ተከራክረናል ብዙ ነገሮች አንስተናል ወደ ሀገር ቤት ሊሄድ አካባቢ ደግሞ ተወያየን ኦኤምኤን ለትግራይ ፌስቲቫል ላይቭ ካቨሬጅ እንዲሰጥ ተስማምተን ጋዜጠኞቹ ሙሉ ወጪ ራሱ ኦኤምኤን ሸፍኖ ማለት ነው ልኮ የትግራይ ፌስቲቫል በኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞ ህዝብ አቅም በተገነባ ተቋም የትግራይ ፌስቲቫል 2018 የሰሜን አሜሪካ እንዲተላለፍ አድርጓል ብዙ ሰዎች ከትግራይ ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄ ያላቸው ጃዋር ላይ አቃለው ይሄንን ከነሱ በበለጠ ደግሞ እኔ በቅርብ ተገናኝተን በተወያየንበት በሰራንበት ከነሱ የበለጠ እንዲያውም እኔ ብዙ ልዩነቶች አሉኝ ግን እዛ ላይ አይደለም አሁን የምናተኩረው እንዴት ተቀራርበን ስለ ህዝባችን የፖለቲከኞች ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ ህዝቡ ግን መቀራረብ አለበት በተለይ በዚህ አጋጣሚ የኦሮሞ ተወላጆች በተለይ በዲያስፖራ ያላችሁት የትግራይ ጦርነት በነበረበት ጊዜ በጣም በተሰበረ ልብ በጣም አዝናችሁ ላደረጋችሁት ሶሊዳሪቲ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ የሚዲያ ሰዎች አክቲቪስቶች የሃይማኖት አባቶች እዚሁ ያየው ስለሆነ አባታችን ያው ወጣት እንደሆነ አውቃለሁ ግን የሃይማኖት አባት ነው የሚባለው ያው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ስለሆንኩ አባታችን በሚዲያችን ቲኤምኤች ላይ በመቅረብ ጭምር ያሳዩ ሶሊዳሪቲ ሌሎችም ከሚኒሶታ አስታውሳለሁ ሀጂ ዑመር ይመስሉኛል እንዲያውም የሆነ ፒክቸር የኔ ታስታውሱ እንደሆነ የኦሮሚያ የትግል ባንዲራ የሆነውና የትግራይ አንድ ላይ አድርገው እንትን ብለውት ነበረ አይኖ ፎቶሾፕ እንደሆነ አውቃለሁ ያው በሚዲያም በምንም ካቨሬጅ ተሰጥቶት ነበር እና ሀጂ ዑመር ያንን ቲሸርት ፈልጋለሁ ብለው ነበር ደውለው የጠየቁኝ እና ብዙ ትዝታዎች አሉን ልላችሁ ፈልጌ ነው ለሰራችሁት አገር ቤትም ብዙ የኦሮሞ ተወላጅ በግል ማለት ነው የትግራይ ተወላጆች ባንክ ተዘግቶባቸው የሀገር ልጆች እያሉ እንደ የሀገር ልጆች እንዳልሆኑ ሲጎዱ ከባንክ ብር እያወጡ የሰጡ የኦሮሞ ተወላጆች አውቃለሁ እኔ ፐርሰናሊ ዶክተሮች
የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ አባላት የሀገር ስጋት ተቆጥረው ወደ እስር ሲወረወሩ ሲታመሙ የኦሮሞ ተወላጅ ሜዲካል ዶክተሮች ዋጋ ከፍለው ያከሙ አውቃለሁ። እኔ ፐርሰናሊ ጊዜው ሲደርስ ሁሉም ነገር ሲስተካከል እነሱም አደጋ ላይ መውደቅ ስለሌለባቸው እንመጣበታለን እና ላደረጋችሁት አስከፊ ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ጀኖሳይድ ሲፈጸምበት ይሄ ተገቢ አይደለም ብላችሁ በተለይ ደግሞ ጦርነቱ መቆም የለበትም ተብሎ ሰልፍ በሚደረግበት ሀገር ኖ ሞር ታስታውሳላችሁ። ጦርነት እንዲቀጥል ነበር። የትግራይ ህዝብ የዓለም ህዝብ እንዳይደርስለት የዓለም ማህበረሰብ ጦርነቱ ይቁም በሚልበት ጊዜ ጦርነቱ መቆም የለበትም መቀጠል አለበት ብለው ሰዎች እንትን ሲሉ የኦሮሞ ተወላጆች ግን የትግራይ ህዝብ ይሄ አይገባውም ብላችሁ በተለይ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አንድ ላይ ሰልፎች ስናደርግ ነበር። ጃዋር በታሰረበት ጊዜም ሰልፎች ስታዘጋጁ እኛም ተገኝተን የፈለገ ልዩነት ቢኖረን ማንኛውም ሰው አለአግባብ አለፍትህ ፍርደ ገምድል በሆነ አካሄድ መታሰር የለበትም ብለን አብረን ጮኸናል። እስረኞች እንዲፈቱ ታግለናል። አብረን የሰራነው ጥሩ ነገሮች ማየት አለብን ልልፈልጌ ነው። ያ ነው ሜሴጁ። አሁንም ደግሜ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንዲሁም በአካል ተገናኝታችሁ በጣም አስከፊ ሁኔታ በኋላ ለመወያየት እዚህ ስለደረሳችሁ እኔም እዚህ ተገኝቼ ሀሳቤን እንድገልጽ እድሉ ስላገኘው በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል። አገሪቷ ሰላማዊ እንድትሆን የከፋ ነገር እንዳይመጣ እነ ጃዋር ሲጓዙ ወደ ኢትዮጵያ የነበረው የጸጥታ ስጋትና አሁን ያለችበት እስኪ ኮምፔር አድርጉት። ሌላ አያስፈልግም። ጃዋር ወደ ሀገር ቤት ሲሄድ በስልክ አናግሮኛል። ፌስቲቫል እንዲገኝ ነበር የጋበዝኩት። ሚዲያ እንልካለን፣ ግን እኔ ወደ ሀገር ቤት እየገባው ነው። እንዲያውም አስታውሳለሁ የትግርኛ ዘፋኝ ይፈልግልኝ ሁላ ብሎኝ ነበረ። ኢንክሉዲንግ እምበር ተጋዳ ላይ የሚዘፍንም ካለ ይምጣ የሚል ማለት ነው። ያኔም ነው የተረዳሁት። የፈለገ ልዩነት ቢኖረን ለቋንቋው፣ ለህዝቡ፣ ለታሪኩ፣ ለትግሉ ክብር መስጠት ተገቢ ነው። ያኔ የሀገር ቤት ስትገባ ጃዋር በዛ ደረጃ የደህንነት ስጋት አልነበረህም ልልህ ፈልጌ ነው። ያ ሁሉ ልዩነት ያ ሁሉ እንትን በነበረበት ጊዜ እንኳን ራሱ የነበሩት ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች ተገፍተው ሌላ አዲስ በለውጥ መጣ ሲባል አገር ቤት ውስጥ ገብቶ ሰው ሀሳቡን መግለጽ ይችል ነበረ። አሁን ግን ያለንበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። ኢማጅን የሰው ልጅ በህይወት መኖር በማይችልበት ደረጃ ደርሰናል። ይህ እንዲቀየር አገሪቱ ከእጅግ አስከፊ የሆነ ሁኔታ ወጣ። ዜጎች ቢያንስ ወጥተው የሚገቡበት ሁኔታ ለመፍጠር አይ ቲንክ ጃዋርም በዛ አካባቢ ነው አሁን ህዝብን እያወያየ ያለው ብዬ አምናለሁ። በአደገኛ ሁኔታ ነው ያለችው ሀገሪቷ። እሱን እናስቀድም የሚል ነውና እኔም በዚህ ሀሳብ እስማማለሁ። በትግራይ ህዝብ ለተፈጸመው ጀኖሳይድ ፍትህ እንዲመጣም ሁላችንም የበኩላችንን ትግል እናድርግ። በተለይ የኦሮሞ ተወላጆች ያደረጋችሁት ትግል ጫፍ ላይ እንዲደርስ የትግራይ ህዝብ ፍትህ ማግኘት አለበት። ኦፍኮርስ ሁሉም የተበደሉ ህዝቦች በኢትዮጵያ ፍትህ ማግኘት አለባቸው። በትግራይ ላይ የሆነው ግን እጅግ ዘግናኝ የሆነ እልቂት፣ ሰው ተከቦ አስቡት፣ ያለ መብራት ያለ ስልክ። ኦፍኮርስ ወለጋ ላይ የተፈጸመ ነገር እናውቀዋለን፣ አውቃለሁ እኔም። ለብዙ ወራቶች ለአመት ከዛ በላይ ተዘግቶበት ሰው በረሃብ እንትን ሲል ምግብ መድኃኒት እንዳያገኝ ተደርጎ እንትን የተደረገው በዓለማችን ደረጃም ከፍተኛው እልቂት ነው በ21ኛው ክፍለ ዘመን። ያ ተመልሶ እንዳይመጣ በተለይ እየሰጠው ያለ ምክር የትግራይ ህዝብ እንደገና ተመልሶ ጦርነት ውስጥ እንዳይገባ የትግራይ ፖለቲከኞች ቆም ብለው እንዲያስቡ እየሰጠው ያለ ምክር አይ ሪሊ አፕሪሺየት ዛት። ምክክሮችም ኔጎሽዬሽንም ተጀምሯል። አሁን አዝ ዊ ስፒክ አሁን ትግራይ ላይ ፖለቲከኞች ያላቸው ልዩነት ለማጥበብ ምክክር ተጀምሯል። በቻላችሁት መጠን ወደ ትግራይ ሰላም እንዲሆን የትግራይ ፖለቲከኞች ልዩነታቸውን እንዲያሰፉ ሳይሆን እንዲያጠቡ የቻላችሁትን ጫና እንድታደርጉ አደራ እላለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። ቴንክ ዩ አሉላ። ልክ ነው። እኛ እንደ ህዝብ ትናንትም ዛሬም ነገም የኦሮሞ ህዝብ የሚታወቀው ለፍትህ በመቆም ነው፣ ለእውነት። ስለዚህ ወደ ምንቀጥል ይሆናል። በመቀጠል አሁንም ወንድማችን አሸናፊ ከወላይታ ኮሚዩኒቲ፣ እሱም ከዚህ በፊት ኦኤምኤን ላይ በተለያዩ መድረኮች ላይ ከኛ ጋር ያለ ነው።
ሞቅ ያለ ጭብጨባ ስጡትና አጠር አድርጎ ይደውላል። ወደ ጥያቄና መልስም እንገባለን። ጀዋርም የሚለው ነገር አለ። ቴንኪው አሸናፊ። ጤና ይስጥልኝ ሁላችሁም፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እጅግ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ከወንድሜ ጋር አጠገቡ ሆኜ በዚህ ሁኔታ እንዳሳልፍ ስለታደልኩ ክብር ይሰማኛል። እጅግ በጣም ክብር። ከጀዋር ጋር ረዘም ላለ ጊዜ ግንኙነት ነበረን። ኢትዮጵያ ከመግባቱም በፊት በተለያዩ ሀሳቦች እንገናኝ ነበር። ከዚህ በፊት በተለያየ የሚዲያ ተጽዕኖ ከፍተኛ ጥላቻ ይቀሰቀስበት እንደነበር እናስታውሳለን። ብዙ ሰዎች የዛ ሰለባ እንደነበሩ እና አሁን እውነታውን እያወቁ እንደመጡ እናውቃለን። የጀዋር አገር ቤት ከገባ በኋላ በጣም አገሪቱ ውስጥ አስቸጋሪ ሁኔታ ሲፈጠር እባክህን ለምን አትወጣም ብዬ ደውዬ ጠየቅኩት። ለምን አትወጣም ከዛ በቃ ብዬ ስለው አጋጣሚ ያን ዕለት ጀዋር ታስታውሳለህ፣ ሰዎች ከነነፍሳቸው የተቃጠሉበት ቀን ነበርና ሰዎች ከነነፍሳቸው የተቃጠሉ እኔ የት ሄድ ነው የምትለኝ? እዚሁ ልሙት ከህዝቡ ጋር ነው ያለኝ። እና ጀዋር እውቅ ፖለቲከኛ፣ በእውቀት የተመሰረተ ትንታኔ የሚሰጥ በሳል ሰው ብቻ ሳይሆን ልበቅንም ጭምር ነው። አጨብጭቡለት። በቃ እንደሚነዛው እንደሚባለው ሳይሆን እውነታውን እንግዲህ ጊዜና ሂደትም ታሪክም ይገልጣል። አሁን ጀዋር ከኛ ጋር በዚህ ሁኔታ ስላለ ብዙ ላይ ታወቀን ይችላል። እንደ ትንቢት ቃል የተሰጡ ትንታኔዎች ተፈጽሞ አይተናል። እንደ ትንቢት ቃል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ አገሪቱ አቅሙን ችሎታውን ተጠቅማለች ብዬ አላምንም። እኛም ዳያስፖራም ሆነ የኦሮሞም ኮሚኒቲ በሚገባ ተጠቅመንበታል ብዬ አላምንም። ከዚህ በላይ ነው ጀዋር የሚገባው። ስለዚህ ተጠቀሙበት ነው። በተለይ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ተጠቀሙበት። ጥሩ ምርጥ የኦሮሞ ልጅ ነው ጀዋር። ያን ስል ደግሞ የኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ የሁላችንም ጀግና ነው። የሁላችንም ለወደፊት ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ተስፋ ነው ጀዋር። እውነቴን ነው የምላችሁ። ትግሉን ይመራዋል፣ በብቃት ያሳካዋል ብዬ አምናለሁ። አሁን ግን ማህበራዊ ቤዙን የኦሮሞን ማህበረሰብ ጋር አብሮ ያለውን ነገር እንዳለ ሆኖ አጠቃላይ ሁላችንንም ህዝቦችን ያማከለ ትግል እንዲያደርግ ለጀዋር ጥሪ ለማድረግ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የብሔር ብሔረሰቦች እጣ ፈንታችን አንድ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከወላይታ ህዝብ የተለየ ጥያቄ የለውም። ነፃነት ነው፣ ዴሞክራሲ ነው፣ ሰላም ነው፣ እኩልነት ነው። ስለዚህ የአድቮኬት ሲያደርግ ነበረ፣ ታስታውሳላችሁ። ወላይታ ህዝብ በተጨፈጨፈ ጊዜ ከጎናችን ነበረ። የራስን በራስ መብት የህዝብ መብት ይረጋገጥ በሚለው ጥያቄ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት ሲያስተናግድ ነበረ። ከሲዳማ ህዝብ ጎን ነበረ፣ ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ጀዋርን አደራ የምፈልገው በአጠቃላይ ትግሎች ተባብሮ ወደ አንድ አቅጣጫ በሚያመሩበት ሁኔታ ላይ ይበልጥ ትኩረት አድርጎ ለዚች አገር ድህነት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግና በልዩ ትኩረት እንዲያየው ጥሪ ላደርግለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።
ኦኬ ቴንክ ዩ አሸናፊ። እዚህ ጋር ትንሽ ሚስ ኢንፎርም ሊያደርግ ነበር፣ ተይዘዋል። አመሰግናለሁ። ያ ይሄ ኮንቨርሴሽን አማንግ ኦል ዲስ ኔሽንስ ኤንድ ናሽናሊቲስ በዚህ አያቆምም። ይሄ ጀስት ሲምፕል እንትን ነው፣ መቀጠል አለበት፣ መጠንከር አለበት። እኛ ሀሳብ አንፈራም፣ ሀሳብን መፍራት የለብንም። ሀሳብ ነው ወደ የሚቀጥለው ግብ የሚያደርሰንና ዊ ቴንክ ዩ። እስቲ ለስፒከሮቹ አንድ የሞቅ ያለ ጭብጨባ ለሁሉም አንድ ላይ ስትሉ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እንግዲህ ከኒቲ አኑ ኢልሚ ኬሰን የሮይን ረኮ ኬሰ ቱሬ ኢሲኒስ ወጂን ቦአከ ቱርተን የሮይን ሞ ከነ አመተ በቀቲ ፉደቴ ኪታባ ከነ ፉደቴ ከተቤ ዱፌሞ ሐረሞ ከዱፍተኒ ኢሳሌ በጋገመደን ጀቹዳፍ ከኒ ኤጋ ቱርተን ጀዋር መሐመድ is among us, as you see. Now I will invite him to the stage, my dear friend and brother, to say some things to you. Thank you. I'm too old to get up. I said I'm too old. I'm not as young as I used to be. Akkam ooltan? Nagaya jirtu? Dana walachu? አሉላ ለአመት በዓል ብቻ ነው ትግርኛ የሚያስተምረኝ። ለአመት በዓል ብቻ ነውና አሁን እንዳውም ጽፍ ቶሎ አመት በዓሉ ሳይሆን እንትኑ ብቻ ነው አሉላ ነው ትዝ የሚለኝ። ባለፈው ደራርቱ እንትን አምጥታልኝ ዶሮ እየበላው ናይሮቢ የምኑም የፋሲካ አልኩት ምን ነበር የሆነ በዓል ፋሲካ አልኩት። አልተረጎመም እምቢ አለው እስክዋረድ ድረስ ማለት ነው። It's so wonderful to see you guys. It's a lot of memories. The first time I came here is 2006. Here City Gone. Minnesota you let it Balamanta Gurred of Ne. Gaps and Edun Kenya Dardur. Abdi. Bona was almost a baby. Where is Bona? Bona was down there. Shukute was always old. What is Ebisa? Eurosan Lufne. DJ was still I nagger, I gagger, Akanota. Masking for the Jira. And I miss Badani. Badani Tadasa was like a father to me here. Obajailu Arakuhaka Venanjani. Namahidu Jira. Of course, a bakalacha. Walalo every day. Hanudubisu. You know, that's the thing about Turi Khana. I forget my speeches because I feel like I'm going home to my family. You know, I left my family when I was 8. I lost my father around that age. And my family has been the people, you know. Every step of the way, from almost half of elementary school, high school, college, and the political life, I was nursed, supported, nurtured by you, by the people. And it makes it emotional. እዚህ ሁለት ሰዎች ነበሩ ያኔ ሁሌ አብሬ ሃንጋውት ማረገው በዳኔና ያሬድ ነበሩ። ቶታሊ ኦፖዚት አይዲዮሎጂ ነው ያላቸው። but they are both cool. ከኔ ቀድሞ ነው የሚተዋወቁት back in the day. ሆኖም ግን በዳኔ ሃርድ ኮር ፕሮ ኢንዲፔንደንስ ነበር ታውቃላችሁ። እሱ ደግሞ ኢትዮጵያኒስት ነው። they helped me balance my life. ፖለቲካል ላይፉን ብቻ ሳይሆን ቶለራንስ ዲቨሎፕ እንዳረግ በጣም የረዱኝ እዚህ ሀገር ውስጥ ከሁሉም እንዳሉ ሆነው የያሬድ እና የበዳኔ friendship was very important. Now, this is also a city where I came here to study nonviolent resistance. I started it at Stanford. I studied there for I think 2 years. Then internship, I came for internship here. And with Yared and Abdi and others, I think Ebisa was there. The Oromo Center is still around. At the basement of Oromo Center, we used to have a class on nonviolent resistance. And Yared Tababu coined the term Oromara way long before that. This is where we cooked a lot of stuff. This is where the theoretical aspect of nonviolence that I studied at Stanford came to life.
Here is where I studied, particularly its application. Achirraa gara hojiitti deemne jechuudha. Thank you for buying the book. I hope you read it. Really, the purpose of writing the book is to encourage it. Our society is, mostly an oral society. We don't really document much of our individual or communal stories. Back in the day, we had elders who can sit and educate their children about history, about culture, about law. Then it gets transmitted with little loss. Actually, I was groomed to be a historian. If you can read at the beginning of the book, in area where I grew up, when you're young, they kind of assess your talent. If you are, playing with the soil, making stuff, they put you with people. They put you with them. If you like talking, I used to talk a lot when I was young. When I was, so they put me with a guy called Manza. Ilkhan in Kapu, he was, I don't even know. But even with that, his memory was amazing. But today that's not the case. Today, whether it's the old or the young, we're on TikTok, we're on Facebook. The opportunity to transmit our stories orally is not going to be there. If we take our elders, our founders, the people who led the OLF and others, very few people wrote a book. One of the books that inspired me was Ibsa Gutamas. He wrote his experience. And that gave me an insight into what has transpired so far. We need people to write. And I wrote my story. I spent half of the book really about my upbringing and my journey. So I hope for the youngsters, the English version will be here. The reason it is one of the reasons it's delayed is because of censorship. We send the book into China, and they want to take out every word, democracy and anything like that. So that's why it is delayed. It will be out. I'll say a few words and I'll open the floor for discussions. We fought for democracy. We fought for a better future for our people. This struggle started probably during, Garmame Nawai, the modern struggle for political reform, for democracy, for equality in Ethiopia started. The spark was, I trace it back to Mengistu and the Garmame Nawai, the Nawai brothers. Then Yarir's generation, Ibsa Gutamas' generation came with the student movement. Then we had the federalism. Our generation inherited that struggle. Our wish, our ambition, our dream was to make our country better for our people, to have more freedom, to have more equality, to have a just social and political system. That was our dream. For the last 50, 60 years, Ethiopian youth from all walks of life sacrificed in millions, whether in the Eritrean desert, whether in Bale, whether in Ogaden, people died, people sacrificed because they wanted to see a better future for themselves and for their children. Today it is different. The generation before me and myself, we fought because the state was too strong. It could easily discriminate, it could kill, it could jail, it could exile people. We wanted to restrain the state's violence. Today the struggle is different. Today the state has become too weak. The kind of war that has happened in Ethiopia it's not a war that just kills people. We talk about losing 1 million here, 1 million there. It's a war that is killing a country and a society and a generation.
ኢትዮጵያ ስትሄዱ I challenge you not to sit in Finfinne and Adama and Redawa. If you are scared of leaving the city, please invite your parents, your family, your brothers, your friends from the countryside. Ethiopia has become hell on earth for people in the rural part of the country. Because you will be killed, you don't even know who kills you. You will be kidnapped, you don't even know who kidnaps you. By the way, it's not, during Dark or later. So you are Shabia or you have OLF or you have Oyani. And you have a Dark. You can blame certain leader for what happens. Today we have multitude of insurgents. And we have multitude of government forces. Abiy has no control over Ethiopian state security forces. እሱ አዲስ አበባን ከማሸብረቅ ውጪ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር አያቅምም፣ አይቆጣጠርም። ዛሬ እኮ አንድ ባታሊየን መከራየት ይቻላል። ባታሊየን የሆነ ወታደር you can rent። ዛሬ ሪፐብሊካን ጋር ተከራይተህ መኪና ከተሰረቀ ታስመልሳለህ ወይ ደግሞ ታሰርቃለህ። ፖሊስ ትከራያለህ፣ ታስገድላለህ፣ ታስመልሳለህ። ሶ የፍራግመንቴሽኑ የሴኩሪቲ ሴክተር ፍራግመንቴሽን፣ የሶሻል ፍራግመንቴሽን፣ የፖለቲካል ፍራግመንቴሽኑ ድሮ I used to write back in the day. One of the things, and Yared Sadiq can testify, one of my fear why I decided no, we should not get rid of EPRDF, that we need to reform it, is because I saw the horror of Arab Spring. Before Arab Spring, I thought we can overthrow government and start fresh. When Arab Spring put those countries into chaos, I was terrified. I wrote something called, I think, avoiding Syria and Libya. We wanted to avoid Syria and Libya. Ethiopia today is a combination of Congo, Syria, Libya, Yemen put together. Why? Guji is a mineral-rich area. Guji is a mineral-rich area. There are multiple state, non-state militias who control every Kabale. People in Guji do not know who they pay tax to. So the state has become so fragmented. ስቴቱ ከመዳከሙ የተነሳ እርዳታ መስጠት አይቻልም ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ። አሁን ሰሞኑን ስለ መዳበሪያ እየጻፍኩ ነው አይደለም? The government is even unable to distribute መዳበሪያ. Sometimes rebels take it and distribute it. ዛሬ ይደብቃሉ እንጂ ከ30 ሚሊዮን በላይ ሰው እርዳታ ይፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ። ለዚህ ሰው እርዳታው ማጠር ብቻ ትራምፕ ማቆሙ ብቻ አይደለም፣ ይሄን እርዳታ ሊያደርስ የሚችል ስቴት እንኳን የለም ማለት ነው። that's why ድሮ ለዲሞክራሲ፣ ለቢሊሱማ፣ ለወለቡማ፣ ለወልቂጡማ እንታገል ይሆናል። that's a luxury to talk about democracy in Ethiopia is really a luxury because the question of survival ድሮ ፖለቲካው ስናወራ የህልውና ጥያቄ እንላለን አይደል? It actually ህልውና ጥያቄ in Ethiopia today for people. You cannot if you saw the Ethiopian Airlines CEO talk about domestic flights increasing by 100 or 200, 300%, it's not because Ethiopian people all of a sudden make a lot of money that they don't want to go by car, they want to fly from Bahar Dar to Addis Ababa. No, because it's impossible to safely make it from Bahar Dar to Gondar. Today you cannot go to Shashamane. People are scared of going to Shashamane. They fly to Hawassa, then they drive. That's why the number of domestic flights increased. The local administrations in Amhara, particularly in Amhara in Oromia, ከጎንደር መጥተው አዲስ አበባ መጥተው ነው ባህር ዳር የሚሄዱት። ከኮምቦልቻ ፍላይ አዲስ አበባ ወይ ደግሞ ባህር ዳር ሄደው ነው የሚመጡት።
የደቡብና የደቡብ ምዕራብ አሁን የተመሰረቱ ክልሎች አስተዳዳሪዎች በመኪና አይደለም የሚመጡት። they have to fly. But what does this guy do? He builds resorts. Even if you afford it, you can't even go to Wanchi. That's why I think the minimum common agenda for Ethiopian people today has emerged: peace. If we don't restore peace, forget about Bilisugma. Forget about development. You know, this is what I hear from my mother, from the elders. They tell us, Sirra konu fide. Jerry Durasu yonu chum kurses, but Nagayan Tazia de Debina. Tazia da kundan donamni. Adam Vasalla Jiddu, Sakura was watching. Can you imagine? You know? So, what I plead with our diaspora, support peace in Ethiopia. And the biggest roadblock for peace in Ethiopia is Abiy. This is not a power struggle between me and him. This is not even an ideological difference. Because he has become a source of, he's a breeding ground for insecurity, for war. Just in 6 years, I mean, the kind of war and conflict breeding, even today, Hagar Badam no misanaw ilal. So, support peace. How do you support peace? One, say no to war in that country. Put pressure on government in multiple ways. And put pressure on the rebels to put their act together, articulate their demands, discipline their soldiers. Discipline their soldiers. Because አንዱ ችግር የመንግስትም የአማጺውም ወታደር ዲሲፕሊን የለውም። ይሄ የሲቪሊያኑ ህዝብ ህይወት መከራ ውስጥ ከቶታል። ስለዚህ ለሰላም መታገል፣ ምክንያቱም በዚህ ከቀጠልን ውልቅልቃችን ነው የሚወጣው። Someone was asking me if it will be Congo. I said it's a combination of everything. መጫወቻ የኛ ህዝብ ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ መጫወቻ ሆኗል። አሁን ያለው እየተባባሰ እንዳይሄድ ህዝባችን በተቻለ መጠን ሰላም እንዲያመጣ ልዩነቶች ይኖሩናል። You know, we used to go to this Ethiopian restaurants here and debate about flags, debate about history, debate about communism or socialism. ያ ቅንጦት ነው ዛሬ። Today, people in Ethiopia do not want to hear that kind of debate. People today just want to be left alone. They want to be able to go to their farm without rebels kidnapping them or without government arresting them. You know, they arrest people. Back in the day, during the Darg or EPRDF, you get arrested, you might rot in jail. Today, you get arrested. They know how much money you have in your account, or if your auntie and cousins are in DC, then they will ask you for $1 million birr. If you don't have it, they will take you out and execute you so that the next victim will be terrified and pays. That is the state of fact in Ethiopia. And this requires for diaspora to put its head together and pray, work hard, and put maximum pressure on the warring parties, particularly on the government, to sit down. መልእክት ባለፈውም ተናግሬያለሁ። ትግራይ በተለይ አሁን እየተሞከረ ያለው ነገር ካልቆመ ለትግራይም ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ከፍተኛ አደጋ አለው። I'm glad to hear ካሉላ እንደዛ አይነት ሙከራዎች መኖራቸው። የአማራ ወንድሞቻችን ደግሞ ሀሳባቸውን ሰብሰብ ማድረግ፣ ጥያቄውን አርቲኩሌት ማድረግ፣
የግድ አንድ ድርጅት ባይሆን ራሱ አርቲኩሌት በሆነና ሲስተም ላይ ባነጣጠረ በኋላ መልኩ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው። በኦሮሞ ወገን ደግሞ ኃላፊነት አለበት። ወደንም ጠላንም አሁን ስልጣን ላይ ያለው ቡድን በእኛ ትግል ነው ወደ ስልጣን የመጣው። በእኛ ስም ነው የሚነግደው። የክሬዲቢሊቲ ክራይሲስ ውስጥ ከቶናል። የክሬዲቢሊቲ ክራይሲስ ውስጥ ከቶናል። በራሳችን ላይ የሚደርሰውን ጥፋት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና በአካባቢው ላይ ይሄ ስርዓት እያደረሰ ላደረገው ችግር ማስቆም ግንባር ቀደም ኃላፊነት አለብን። አስ አን ኦሮሞ አይ ፊል ሪስፖንሲብል not only to end the killing in Oromia but also elsewhere. We need to act with responsibility. በጣም አስፈላጊ ነው። በበኩሌ ወንድሞቼ ያስተላለፉት መልእክት በተረፈችኝ እድሜ I don't think I will see the kind of democracy I dreamt. But at a minimum, I want to contribute towards ending war in Ethiopia and restoring some level of stability so that the next generation, my children and your children, can start that conversation about democracy. I will end it here and I will open the floor for discussion. Thank you, Jawar. ዋና ባየራ ብዙ ነገር ብሏል። እኔም በጣም የማምንበት ነገር ቢኖር ጀዋር ይጀምራል። ጀዋር ምንም አሁን በቤት የተጀመረ ነገር አምጥቶ እዚህ አድርሷል። ከዚህ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የሆነ ቦታ ሄዳል። So someone will start it and then somebody in maybe 50 years down the road hopefully will finish it. So እኔ ቃወም ነበር ያው መንግስትን ቃወም በመጀመርበት ጊዜ አብይ የጀመረው ነገር ሁሉም እሱም ማድረግ ይፈልጋልና I would say no. አንድ ሰው የጀመረውን ያ ሰው መጨረስ አይችልም most likely በፖለቲካ። ስለዚህ እየተሸጋገረ ነው የሚሄደው። We thank you Jawar for such a beautiful talk. በሚቀጥለው አሁን ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለን። የተወሰነ ሰው ነው የምንወስደው። ጥያቄና መልስ 2 ደቂቃ 2 minutes and then if you pass 2 minutes again we will stop it. Okay, so namoni argera Dr. Baharun Arkasaniru Abakalacha Arkasaniru, I see my brother over there Arkasera Zaga, okay, Dr. Baharu to Ark Dursa Kase. Dr. Baharu, I will, if you don't mind, Garakanatiko Tachuman Karatan in Darbati, Lelo Chachu, Sinachu Matati, Samud de Hasaitani. Miti, but Jarjaranjur and Tigaru Abdet Tabira, Gidi Monijako Tibaneta, Ulfat Galatomi, Wantanunjiti, and Gafilamatunka. Gafilamatunka. Gaafatti sanatuun jedhini Jawaar innati amma critical analysis sanatti nutti himte waa'ee biyya keenya jiru dhibbaaf dhibbatti dhugaadha. Diasporaan addana jiru hin beekna wanta biyya keessa ta'aa jiru. Haa ta'u malee akkamitti as geenye isa jedhu sana of gaafanne malee calluma inni addana jiru nagaa barbaanne inni eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Akkamitti as geenye barree isaaf akkamitti solution argama wajjinedha. I really love to have 30 minutes or whatever anytime you are less busy before you leave this country to have a chat with you. Isa jedhee ka'ee gaaffii lama sii qaba. Inni tokko position adda addaa fudhatteetta. Very normal for a young politician. I hope I'm correct in my statement. Isa keessaati which one do you really regret and which you did not? Lammaffaan ani sii qabu. How much of the position you take is supported by precedents or facts and figures as opposed to what you really think? As a political scientist, I would expect you to make your judgment based on the first 2 criteria, but how much of that is actually happening in reality? Galato.
Thank you, Dr. Baharu. That was under 2 minutes. Bakalacha. Samadin abad. Dhiifama. Ani daqiiqaa lamaatti sin keessatti hin dhaabadhu. Maayikiroofoona harkaa fudhadhaa malee. Duraan dursee ilma keenya siin jedhaa turre. Ani immoo amma ka jedhu ilma sabaa siin jedha. Ka Muhammadii miti. Ilma sabaa sablammootaati. Ilma ummataati. Ilma Itoophiyaati. Akkasii si waamna amma achi. Nuti namni siyaasatti seenu in huqqata. Hin dhibama. In rakkata. Hirriban qabu. Nuti warri har'a rifeensaatii kuni waggaa 60 hidhaa jirra. Waan biraan beeynu gaafa Jeneraal Mangistuun mootummaa nugusaa kuffisuuf yaale sani salfii goone mana barumsa jirra. Maa salfii gootaniif ji'a 2 hidhamne. Hagarraa rakkoo san keessuma jirra. Keessaan baane. Kanaafiyyuu amma itti dabalee ka jechuu barbaadu warri waan kana qopheessitan waa tokko har'a na gammachiiftani maali ummata keenya ka saba biraa ka sabootaaf sablammootaa waamtanii dubbisuu keessaniin galata guddaa qabdan isinillee warri dhuftanii waan jiru waan haqaa waan dhugaa tokko dubbattaniif galatoomaa isinii jechuu barbaada. Ummanni Oromoo olaantummaa barbaadu. Gadaantummaa barbaadu. Akka namaatti namaa wajjin buluu barbaada. Yaanni isaa kana. Gaafa qabsootti seennu rifeensi keenya ka dabbasaa kuni gurraacha cululqaa nuugii fakkaatu. Asillee irra dhufte gaafa jalqabdu akkas jirta. Waggaa 8-10 keessatti kun hunda dhaqqabaa jirta. Kanaafiyyuu jabaadhu jechuu barbaada. Karaa biraatiin jeedalatu jaldeessan bosona keessa argan. Jaldeessa jetteen maali ati madaa kanan fayyitu bosonti martaa joofte duubni kee kun madaa maan fayyinee jettee gaafatte. Dhugaa keeti madaa qaba. Hakiimi madaqaa ogeessa mara biree madaqaa ka madaa kiyya bal'isu malee kana fayyisuun agarree jetteen. Urga gaafa qawween gabrummaan harqoonni gabrummaan irratti fe'ame haga har'aa ka madaa keenya bal'isu malee ka madaa keenya fayyisuun agarre. Gaafa mootummaa Haayile Sillaasellee waan ta'e nuti kennaa hin beeyna. Gaafa dargilee nuti taphataa baate nuti fincaayaa baate. Waan isin nu goote hin beeyna. Engaddalee warri karaa gadhiise hannummaa saaminsa roorroo ajjeechallee dabalee waa hedduu nu godhe jechuudha. Kar'aa kun hoo warra Amaarattumaa jedha afaan Amaaratiin tishaalin fatichee tibisin agabbaa jedhan. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Ammaan garuu wanni jechuu barbaade Jawhar hin gaabbu jette maaliif hin gaabbine? Hin gaabbuun kun waa hedduu qaba hiikkaa qoltu qaba maaliif hin gaabbine jette isii bichaa naa himi takka. Lammata adurreetu mana keessa warra manaatti ijaba baafti in deemessiti. Adurreetu maa ijaba baafti jedhaniin maal olti maa ijaba baafti maal abdatti jennaan bara eessumatu bosona jiraa jedhaniin. Eessuma keessan eessumoota keessa ka dhugaa kanaa miti eessuman akka
eessummaan akka turee san qabda takka. Lammaffaa yeroon keessa jirru yeroo kijibaati, yeroo dharaati, yeroo sharriiti. Har'a kijibni qawwee injifate, propagandaan madaafa injifate, kijiba mannuu dadhabne kam ajabna. Ati bakka hedduu jirtu siin jedhan, faannooliin jirtu siin jedhan, hewaatoliin jirtu siin jedhan, eenyu waliin jirta? Eenyu taatee deemaa jirta? Kafaa'oo taatee deemaa jirta moo kophaa kee deemaa jirta? Makmaasa jira beeyta adda deeman loxee ta'anii adda nyaatan dhosee ta'anii jedhan. Kanallee nu ibsiiti gara kaaniin wanni sitti dhaamadhu waa hedduu hojjetteen beeyna akka ra'aa kanan dulloomne dura akka dhageetti miidirraa dhagahe namni ajjeesuuf si waame jedhan baqa jechaa san jalaa baate. Namichi si jeesasiin jedhe maaliif si jeesasiin jedhe? Ati immoo maal deebifteef? Achirratti haa dhaabannu karaa biraatiin haga ammaa wanni hojjette walaafa miti. Maali yoo jette dhaloota irraa keessaa namni sadii galata qaba seenaa duratti. Abbootiin keenya hiriyoonni keenya dhiiga isaanii gabbaran lubbuu isaanii kennan aarsaa ta'anii atarroon nakee kennaa jirta. Lubbuu kee kennaa jirta atillee. Kanaafiyyuu wanni jechuu barbaade kaleessa asuma teetteetiniin miidiyaa dhaabdee qilleensumaan siboo takkittiin ummata san bira daddaayisitee mootummaa namuu bakka san hin ga'u jedhan 4 kiiloo jette 4 kiiloo san geette maruu kufe kunuu galata guddaa qabdaa takka jedhi. Garuu wanni takkaan ani dogoggora jedhee yaadu qeerroo fi qarree yoo salakkisti o'ee ka'e sani akkuma iftee kaaftee daabachisaniin atummaan dhayxee harka keetiin qabbaneessite suni garaasi nyaatu jechuu barbaade fayyaanaa ta'e. Galatoma Abbaa Kallachaa. From here on, it's only 2 minutes. It's no ifs or buts, all right? So I think, yeah, my brother over there. Now it is. Nazika. አመሰግናለሁ በጣም okay. Okay. Yeah. Thank you very much. First of all, I would like to congratulate you on the book. Thank you for publishing, for writing, and it's a big contribution for the political process in Ethiopia. I have 2 short questions. You said, thankfully, it's አሁን ባለው ሁኔታ የህልውና ጉዳይ ነው። ሁላችንም ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን በአገሪቱ ያለው ሁኔታ ሰላም እንዲመጣና exactly you know personally Abiy, he's hell-bent on keeping power by all means necessary, and it no if it comes to the shore በሰላማዊ ትግል ብቻ አብይን ሀሳቡን ማስቀየር ይቻላል ወይስ አይቻልም? ካልሆነ ደግሞ armed struggle with use of power ሊኖር ይችላል? Do you have clear vision on that? If so, what does it look like? Related to that, you know, በእርግጥ አብይ በማንኛውም መንገድ ስልጣኑን ለመጠበቅ ቢሞክርም there is a group of people who enable him, and some of them are also also Oromo elites, like ወንድማችን አሉላ ቅድም እንዳለው በህወሓት ጊዜ በእርግጥ የትግራይ ህዝብ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ባይሆንም የህወሓት ኤሊቶች ይጠቀሙና ህዝቡን ይጎዱ እንደነበረ አሁንም አብይን enable የሚያደርግ የኦሮሞ ኤሊት አለና how do you think you can
ከነሱ ከአብይ ተነጥለው ይሄን ፕሮሰስ እኛ የምንጀምረው ነው የውይይቱን የፖለቲካ ለውጡን እንዴት ሊደግፉ ይችላሉ? You have ideas on that. Thank you. Thank you. He did save us few seconds. No. ለሱ ነበረ ከዛ እዛ ኦኬ ወሪ ጋር ፊቀቡ ቆይጋ ደፋ ኮት ናዚጋ ጥያቄ ያላችሁ ኑ እዚህ ጋር በሰልፉ ነው All right. Thank you. I appreciate this opportunity. Jawaram, welcome to DC, and thank you for this opportunity again. Just two quick things. Majamaria organizer, I'm very happy that you guys were able to accommodate us that don't speak Oromiya. Majamaria for a chain of better, like a chila being a better. Gambara Kumari Targachun, Ulunagata and Katachin as Polonia. Another thing is, when Tinish Karaling in a better, I didn't the chain of better now. I was expecting more familiar faces that I knew. Non-Oromo Ethiopians that would attend this event, some politicians, some media people. እነሱ ሳይገኙ ግን ያው በሚዲያ ማቀው አሉላ በአካል ተገናኝተን አናውቅም። ግን እዚህ ጋር በመገኘት ለነገሮችን ለማቀራረብ ያለው ንጹህ እንትን መሆኑ ደስ ይላልና ስለሱ አመሰግናለሁ። ለጃዋር ያለኝ just two questions. አንደኛ what is your this is your day, so are you going to move back to Ethiopia? Or last I understand you're in Nairobi, and will you be moving back to Ethiopia? And the second question is, if you do, the last time you saw an interview where the elections might not happen, that the country's in the brinks of collapsing on its own, the parties. But if we do make it to the next election, will you be organizing some sort of political? I know you're a part of OFECO, but a more inclusive party that includes other prominent politicians. And that's it for now. Thank you. Thank you. Okay, Bolis. Akamotan jirtu isin jala isin mara keessaniu warroonni magaalaa Washington DC kana keessatti argamtan ulfaadhaa guddadhaa warri guyyaadhaa keessattu argamtan hedduu kenna Oromoo ta'uu dadhabnee kan itti cabnee tokko kana rakkoon kenna hedduutu jira rakkoo kenna ibsachuu hin dandeenyu rakkoon kenna nama dhibaa kan jedhu irraa kan ka'e waa dubbachuun barbaade gaafii tokkollee Jawaariif nan qaba akkasumas አሉላሌን ያገለተሙ አመሰግናለሁ አሉላ ለምስጋናችንም ስላረሳ በጣም እናመሰግናለን እኛ ራሳችን አንድ የሚለው ነገር አለኝ ያጫሉ ሞተዋል ጃዋር ይቀራል የተባለበት ጊዜም አለ ያቺ ጊዜም አልፋለች ያጫሉ ወንድማችን ሞቶ ቢለየንም በህይወቱ ቢለየንም ከልባችን ውስጥ ከኦሮሞ ህዝብ ውስጥ መቼም አይወጣም የሱ እውነት እስከሚወጣ ድረስ እኔ በራሴ በኩል በጣም አዝናለሁ እንዲሁም ወንድሞቼ እህቶቼ በጣም እንደምታዝኑ ታውቃለሁ ሌላ ያለኝ ነገር ጃዋር ብሏል እኔም ትንሽ ጨመር አድርጌ ልበል የዛሬ 6 ወር ሀገር ቤት ነበርኩ አሜሪካ ውስጥ የትኛው አካባቢ ነው ተራራ ያለበት ሽፍታ የሚኖርበት አካባቢ ያለ ቦታ ታውቃላችሁ አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩት እኔ አላውቅም በርግጥ እኔ ሽፍታ ሆኜ የዛሬ 6 ወር በተወለድኩበት ከተማ ታስሬ ሽፍታን ተብዬ ተቀጥቅጫለሁ ለምን ኦሮሞ ስለሆንኩ ነው የተቀጠቀጥኩት የቀጠቀጠኝም ኦሮሞ ነው ሌላ ብሔረሰብ አይደለም የገደለኝም የሚገልም ኦሮሞ ነው ከዚህም በፊትም የትግራይ ባለስልጣን የበላይ ነው እንጂ ያደረጉት የበታቾቹ ናቸው እኛን ሲገሉ የነበሩት ሲቀጠቅጡንም የነበሩት እውነት መናገር ነው በአሁኑ ጊዜ የሚያዋጣ እኔ ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነገር መቼ ነው የብሔር ብሔረሰቦች ፖለቲካ ተቀይሮ አንድ ሆኖ ጃዋርም ቢሆን ሌላ ብሔረሰብም ቢሆኑ
መቼ ነው ተነጋግሮ ህዝቡ ፊት ለፊት ህዝባችንን ምንም የማያውቅ ህዝብ አሳምኖ ወደፊት የሚገፉት? ለጀዋር ነው ጥያቄ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ እዚህ ከተማ በተለይ አሉላ ያውቃል። በጣም አዝናለሁ እኔ ለጥቅም ብሎ ብሔር ብሔረሰብን ወደፊት መግፋት የሚችሉ ለእውነት ወደፊት መግፋት የሚችሉት ለጥቅም ብሎ ሌላ ብሔርን ወደዛ አድርጎ የገዳውን ግሩፕ ደግፈው የገዳውን ግሩፕ እስከ መቼ ድረስ ነው የገዳውን ግሩፕ ሰው የሚደግፈው? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኦኬ ልጨርስ። መንፊታል ኦኬ መንፊታል እዚህ ጋር የምለው ገዳው ግሩፕ ኢትዮጵያ ሲሆን ተገዳው ግሩፕ እኛ ኦሮሞ ሸኔ ነን። አዎ ሸኔ ነን። አምኔ መውሰድ አለብኝ እያንዳንድ። እኔ ከአሜሪካ ሄጄ ሸኔ ሆኜ ነው የታሰርኩት። ሸኔ አይደለሁም ግን ኦሮሞ ነኝ። አሉላም ቢሄድ ሌላ ግሩፕ ሆኖ ነው የሚታሰረው። ከአማራም ሌላ ግሩፕ ቢሄድ ልክ እንደዛው ነው። መቼ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚቀየረው ምለው ለጀዋር ያለኝ ጥያቄ ነው። Thank you. Okay, with all respect አሁን ከሁለት ደቂቃ በተአምር አንድ ሰከንድ አላሳልፍም። እሺ thank you. ቢቻላችሁ ቶሎ ቶሎ ጨርሱት። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጠኝ። ጥያቄ ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ። አንደኛው ጀዋር እንደተናገርከው ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ ላይ ሰላም እንደሌለ ተናግረሃል። እናም ደግሞ ያለው መንግስት በሴኩሪቲ ደረጃ ህዝቡን መጠበቅ እንደማይችል አስረግጠ ነግረናል። እኛም የምናውቀው ነው። እኔም በተወለድኩበት ባደግኩበት አካባቢ ያለውን ነገር አውቃለሁ በደንብ። ግን ምን እንደሆነ ልጠይቅ የፈለኩት በፊት ወያኔ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በሴኩሪቲ በጣም ስትሮንግ ነበር። በጣም ስትሮንግ በነበረበትም ታይም ታግለን ያን ለውጥ እንዲመጣ አድርገናል። አሁን ያለው መንግስት ግን ምንም አይነት አቋም እንደሌለው አዲስ አበባ ላይ ብቻ እንደፈለገ እያሳየ ሾው እያደረገ የሚኖር መንግስት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ ያለውን አሁን ላይ ያለውን መንግስት ለመጣል ለምንድን ነው ትግል መጀመር ያልፈለግከው? ለምንድን ነው ጀስት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንድንታገል የፈለግከው የሚለውን ጥያቄ ነው መጠየቅ የፈለግኩት። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን ያላቸው ነገር ሁሉም በሚባል ደረጃ ችግር ውስጥ ናቸው። አማራም ሆነ ኦሮሞም ትግራይም አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም ትግል ውስጥ ገብቷል። ሁሉም በየጫካ ገብቶ እየታገለ ነው። ለምንድን ነው ያንን ትግል ውስጥ ያሉትን ህዝብ አዋቅረ ወደ አንድነት መጥተው በሰላማዊ ትግልም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጦርነትም ሊሆን ይችላል። ጦርነት አላምንም እኔ በበኩሌ አላምንም። በሰላማዊ ታግለን ይህን መንግስት ማውረድ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ለምንድን ነው ይህንን ህዝብ ወደ አንድነት አምጥተ ትልቅ አጀንዳ ይዘ መጥተ ለምንድን ነው አንድ አድርገን ወደ ትግሉ ማታስገባን? ይሄ ነው ለአንተ ያለኝ ጥያቄ። ቴንክ ዩ። Hello, I just want to keep it short. I was wondering, like, how do you think peace can be achieved? Is that like overthrowing the government or whatever way that you think is necessary, since peace is the answer in all of this? Gaafii tokko qabaa galatooma carraa naa kennuu keessaniif. Gaafiin kiyya yeroo jijjiiramni dhufetti namoonni baay'een waggaa prosesii qabsoo waggaa 2014 haga 2018 keessa turetti keessattuu naannoo Oromiyaatti yeroo mormiin turetti namoota hedduutu
Ano, lalo sa galit ko na. I think the vaccine. Right. guddaan ingisiifadhu keessaa obbo Jawaar yeroo hundaa wanna uummanni kun barbaadu osoo hin taane kan dubbatan dhugaa jirtu lafa kaa'ani. Dhugaan jiru immoo ni beekamaa jechuudha. Nutti toluu baatee dhugaa jiru nutti hima. Akkuma beekamu inni lammataa yeroo sooshaal miidiyaa irratti yeroo fayyadamtan akkuma beekamu kaleessa dura xaa'oon biyyatti rabsamaa jira jedhanii bifa sooshaal miidiyaatiin ani yeroo baay'een hordofaa baay'ee saffisumatti dhiifama gaafachiifan jechuun mootummaan kun akka sobaa ta'e ifatti nutti agarsiisaa jiru kallattiidhaan. Inni biraa yeroo tokko konkolaataan biyyi tun ittiin deemaa jirtu qarqara irra geessee jirti. Lukni lama seenee lukni lama duubatti deebi'ee jira jedhee sirriitti ibsee ture. Konkolaataan sun har'a duubatti deebite moo qilee sanitti seentee jirti kan jedhu gaafadhaa galatooma. Thank you. The last question. Hi, I want to say thank you for coming. Very appreciative of the book you've written. Unfortunately, it's not in English yet, so I'm not able to read it. But once it comes out, I'll be sure to definitely get a copy. At one point in time, I was the Oromo Youth Association Washington, D.C. president, and I constantly came into our diaspora constantly conforming to different cultures and different communities. While you won't be able to get rid of conforming in general, how do you suggest we have our own identity here in the US? Thank you. Okay, thank you. Thank you, Galatoma. Gafi Dr. Baharu Rain Kasa. I think one of the questions is there any position you took that you regret? Or position or decision? Are there decisions that I made did I make mistakes? Yes, I made a lot of mistakes. But do I regret them? No. Because I did it one with pure heart, and I did it after carefully evaluating. If you look at the conclusion part of the book where I reflect overall, what I wanted to do in the book is put things the way I thought at that point, whether I was in high school, in university, or during the struggle. Then in the conclusion, I try to look back on it. What did I do? Before writing the book, I was kept in Comunicado for about, I think, 2-3 months. During that time, I had an ample opportunity, because the day is long and boring, to look back and watch my life, my decisions, my actions, my speeches in my head. And during this journey, I've made a lot of mistakes. I paid heavy price. I've clashed with a number of people, a number of groups. My conclusion was, yes, there were mistakes. Yes, there was things I said. Probably I could have said it better if I was young, as Yared was saying, if I was a bit older. But given the
resources available to me, given the opportunities that were there, I was always weighing my options. Right? I believe if there is 10% chance of succeeding in something, I like to explore it. Also, one jani jiro orang berarti. Also ni betani. Also bamsisu dah kalaniti. Also bila buddang kal lima mal jan. And also njibba. Iro toko wani toko chance in successful tau bisa percentage kate elle uzau jirate. Gara full durate oson gara sandemi. Ye chuarin barbanef. I want to explore those options. So there are positions probably, if the resources that are available to me today, when I say knowledge, networks, influence I have today, I could have probably chosen a different path. But given that time, I really don't see anything that I regret. I don't even see anything that I could have done really, really different when it comes to a strategic level. The second question was how much of your positions are informed by President? President? No, I understood it. I understood it. Let me explain my decision process, my thought process. Say I wanted to do certain thing. I go back to my training. I try to assess the field, the political situation, the community situation, the different situations of my side and my opponent's side. I try to make that as fact-based as possible. But, we call politics political science. It's not really science. I don't know what you studied, but it's not really the hard science you can do in library. Social sciences, we add science to it to compete with the doctors and the engineers. But at the end of the day, it's an assumption. You use as much fact as possible, even that fact would be disputed. After I assess that, then I weigh my options. I also weigh my opponent's options. Then I make a decision. That's why I say I don't regret, because I almost always spend significant time thinking, and writing, then reading again, then I move. Would my assessment be wrong? Yeah. Could it be lead to undesired outcome? Yeah. But for me, the most important is I don't want to miss the step, the process. Based on that, in politics, I study the Oromo history, the Ethiopian history. I study global politics. I base my decision based on that. In the book, you can see, for example, Gafa Hirira Baratota Goratorre Dargogoto Ji. I don't know if you guys understand. Remember, child was, I think, a baby. Who was there? Abdi was there, Bona probably. We had this rally in Minnesota. We had a rally here in DC during IOIA. We became popular. So we organized this 10,000 man march in Minnesota. A lot of people came. And I had a cold. My voice was not there. A lot of people came, and when I came on the stage, by then I have become popular. I was on Paltalk, I was writing, and also a lot of people were cheering. And I saw hope in people's eye, and I got terrified because I was not prepared. I quit activism. I left the youth organization. I went to Oxford. I spent 6 months studying medieval Ethiopian history. That's when I read Kabranagast, Patanagast, all that. Because today's political thought, conversation, narrative in Ethiopia are highly influenced by what happened in the second half of the millennium, the second millennium. So I try to explore as much as possible. Yes, it's influenced by global politics. Even now, for example, the threats and opportunities we have today are different from back in the day. Let alone during your time, even during my time, if you take the global and regional stuff. Regionally, back in the day, during OLF days,
or during TPLF or APLF days, you can run to Somalia and Sudan and wage armed struggle. Right? Today, Sudan is no more. Somalia is no more. Even the Arab countries are no more. Back in the day, it was the Cold War. Right? You have the two superpowers competing. One side supports you, the other one fights you. Today, we have one superpower in decline, another superpower coming, but it has not reached yet. So that affects us. But this has also created an opportunity for middle powers. Who would have thought the Emirates, Turkey, Qatar would become such a decisive, if you ask me, 8 years ago, that Emirates would be a decisive factor in Ethiopian domestic politics, I would have called you crazy because they didn't exist. So I try to base my decisions on past and present as much as possible. Jaarsi ebbaan kallachaa ka dubbate ebbaan kallachaan dulloomu numa dulloomsa gaafii fi walolooni waan gaarii kaafte ebbaa kallachaa you know qabsoon tun zama mangistuu nuwaayisan irraa kaatee kanaafin tirees godha akkaataan itti gaafiin ka'u adda haa ta'u malee dargaggoonni biyya sanii bara sanirraa kaasanii walqixxummaan dimokiraasiin akka dhufuuf aarsaan kafalame guddaadha. Keessattuu dhaloota kiyyaa fi ijoolleen booda wanni himuu barbaadu dhakaarratti magarree nu barra dhiiga namarra magarree qabsoon nuti halkan tokko kaafneef hin jiru. Sochii mangistuu girmaameen sun asii baratanii girmaameen asii baratee paartikularii ideoloogii ture inni asii deebi'ee kaase. Santu booda sochii barattoota kaase. Sochii barattootaatu abaa of TPLF kana dhalche. Kanaatu federaalizimii fide. Federalizimiitu qubee dhaloota dhalche. Dhaloota qubee dhalche. Dhaloota qubeetitu jijjiiran fide. So all this time I think barbaachisaadha. Dubbiin biraa waan jaarsi kun jee rabbi jedhaa dhagaya. Oromoon olaantummaas gadaantummaas hin barbaadu. This should be our slogan. Nuti waan aadaan keenya afaan keenya cunqurfameef waan biyyi keenya qeen teenya saamamteef qabsoo seenne walqixxummaadhaaf we fought for fairness, for equality, for equity, for justice. Bara tokko murni Amaara keessaa bahe afaan Amaaraa dubbata nu cunqursaa ture irra qabsoo itti aansee murni Tigraay keessaa bahe maka dargaggoota Tigree dhiiga dargaggoota Tigreetiin dhufee aangoo qabatee nu cunqursaa ture irra qabsoo har'a immoo ka dhiiga keenyaan ol bahe nullee cunqurseet ormallee cunqursa. That's why we must say not in my name. Oromotti waamantan dhagaa. If you really value the sacrifice our people paid over the last 50, 60 years, if you believe that sacrifice was for a just cause, if you believe it's for equality, freedom, and justice, do not tolerate, do not allow anybody to oppress, to kill others in your name. No. አንድ ወንድሜ ቅድም የሆነ ጥያቄ አንስቷል እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሲናገር ነበር። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወንበዴ እየተባለ ስንገደል ነበር። በደርግ ጊዜ ሰርጎ እየተባለ እንገደል፣ በወያኔ ጊዜ አሸባሪ፣ ዛሬ ደግሞ ሸኔ እያልን እንገደላለን። እኛ ብቻ ግን አይደለንም። ትግራይን ጁንታ ብለው ነው የጨረሱት። ዛሬ አማራን ፋኖ ብለው እየጨረሱት ነው። We must say injustice even to our worst adversary should not be tolerated. እነዚህ ስሞች dehumanization ነው. You know the 4Ds I always talk about. You dehumanize people. namummaa irraa mulqita dura. Namummaa irraa milqitee gaafa faannoo ta'e seexana ta'a, gaafa shanee ta'e seexana ta'a, gaafa juuntaa ta'e seexana ta'a. እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ ጌታቸው ረዳ ጁንታ በሚል ጌታቸው ረዳ ሰው መሆኑ ቀርቶ ሰይጣን እኮ የመሰለው ማት ሰው ነበረ። a cool guy we know እንዴ it is ዛሬም ቢሆን it is very important በስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች እኔም ልሁን ማንም ይሁን ስልጣን ላይ ያለ ሰው አንድም ቡድን ፈርጆ ወደ ማጥቃት ሲሄድ ለምን አሁን የጀመርኩት አንዱ የጀመርኩበት ዘመቻ
አዝማሚያውን ነው። ፍሮም 20 አብይ በእኛ ደም ስልጣን ላይ መጣ። 2018 2019 he was hardcore ኦሮሞ ናሽናሊስት። ሲያየው ንጉስ ሊሆን የሚፈቅድለት የፖለቲካ አስተሳሰብም የለም። ተግዳዳሪ ደግሞ በዛበት ኦሮሞ ካምፕ ውስጥ እንደ ድርጅት ኦነግ አለ፣ ኦፌኮ አለ፣ እንደ ግለሰብ ያለው ለማ አለ። he switched ኢትዮጵያ እየዘፈነ የአማራ ወንድሞቻችንን አሰልፎ እኛን መታ፣ ቀጥሎ ትግራይ መታ። አሁን ደግሞ ሃርድኮር ኦሮሞ ናሽናሊስት ራሱን አስመስሎ አማራን መምታት ይፈልጋል። ኖ እኛና አማራ ልዩነት አለን። የስ እኛና የትግራይ ልሂቃን ታግለናል፣ ተዋግተናል። የስ but we fought to create a more just, more equal society እንጂ በእኛ ስም አንድ ማህበረሰብ እንዲጨቆን አይደለም። ይሄ ስል በማንኛውም ስም የሚንቀሳቀሰው ኃይል የሚያስከፋ የሚያናድድ ወይም አደገኛ የሆነ አካሄድ የለውም ማለት አይደለም። but it is a state that has become a breeding ground of extremism እና ወኔ አመጃር ሲጄ ሽማግሌ ምንድን ነው ያለው? እኛ የበላይነትም የበታችነትም አንፈልግም እንደ ኦሮሞ ነው ያለው። እንደ ኦሮሞ የበላይነትም የበታችነትም መጨቆንም መጨቆንም ጨጠንክሮም ላልቶም አንፈልገውም። እኩልነትና ፍትሃዊነትን ነው እንፈልገው። that's why Oromos should be the loudest voice against Abiy. Loudest voice. ከዱሬ ተሰኒ ሩባን ሲደብራ አማ ከሱምኒ ዱሬ ነው ቦሶና ቀቡ አማ በረኮኒ ሱምኒ በከላቹ ጅራ ቦሶነስ ጅራ ቤተ መንግስቲስ ጅራ this is serious ሃሪ ያላል ወኒ ኩን ኦሮሞ ዳፍ ኑ ዱር ቦሶኖ ቱሬ ቦሶኑ ማይ ጀሪ ሳለገኑ ዲባ ኑቲስ አሲ ደካት ደርቢና አማ ድሮኒ ኢልማ መርዳሳ ዱካሳ ክላሺ መሮ ድሪባ ዱካሳ ትራጀዲ ላይ ጭሎ that's why ከነሆ ከወሊድ ዱካሲ ለኝ አብይ ታንዛኒያ ተዋኒ ጎዴ አራራ ወቦፊ አራራ ቲፒኤልኤፍ ፊ ሞቱማስ አደድሩማን ጀናሎታ ጎዴ አደድሩማን ዲባ ጀራቲን ሆጂ ጀራቲን ጀራኖ ለገመለቹ ከጆሌ ወቦ ወጂን ጎዳሜስ አደድሩማን ጀናሎታ ጎዴ ዱበረ ከዲገሞ አብይ እኒ ፊሎሉ ተካስ ሎሌም ቤኩ ኢልሞ ነማ ኢቢደነቀ ፊቺሳ ይጁራ ሉጋዩ ዱበኔ ኢትዮጵያው ዛሬ ሰላም ከመከላከያ ከወታደሮች የበለጠ ይፈልግ የለም። አሁን እኮ ሲብስባቸው ወጥተው መናገር ጀመሩ። ትግራይ ውስጥ ሰላም የመጣው የውጭ ጫና እንዳለ ሆኖ በከፍተኛ ደረጃ ጀነራሎቹ ናቸው ያመጡት። የትግራይ ጀነራሎችና የኢትዮጵያ መከላከያ ጀነራሎች ናቸው። እነሱ ኖ ማለታቸው ነው ነገሮችን ያመጣው። ማን ነው መጀመሪያ ሲሸልስ ሄደው? because closely ስለማውቀው ነው። ዛሬ ጦርነትን የማያቅ ብቻ ነው፣ ጦርነትን የማይፈጀው ብቻ ነው ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ፈልገው። ስለዚህ በከለማታቴቲ ነው ዲብደየቹ ኤኝ ወሊን ጅርታ ከጀተ ፊ ካፋ ወዳ ወልቀበቴ ማሊን ሁንደ ወጂን እንጅራ አኬኒ ካፋውቲስ ቶኩማ ኦሮሞ ስነ ፌደራላ ፊ ቶኩማ ኢትዮጵያ ተከታቴ ከስነ ፌደራላቲን ቡልቱ በርባደ ዲሞክራታው ከታቴ I practice that principle. Garu, I don't see myself just as an opposition. As an intellectual, as an influential person, I reach across the board. Sabota birat ko hosontain, I also reach to people within the government. Only lalina. ዛሬ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ በአንድነት በጠላትነት አትዩዋቸው። ከናንተ የበለጠ የሚቆጩ ከናንተ የበለጠ የሚያንገበግባቸው በየቀኑ የሚሆነውን የሀገር ውድቀት፣ ድቀት፣ የህዝብ እልቀት እንቅልፍ የነሳቸው ለማበድ የተቃረቡ ጀነራሎች አሉ።
ሚኒስትሮች አሉ፣ ዳይሬክተሮች አሉ። ሶ እኔ ለዛ ነው ስርዓቱን በሙሉ በጭፍን ወደ ማጥላላት ከመሄድ ይልቅ ነጥሎ የጥፋት ምንጭ የሆኑትን ከጥፋት መመለስ የማይችሉት ላይ ማነጣጠሩ አስፈላጊ ነው ብዬ የማስበው። namichi si jeesa gaafa maal jette ana qofaan beek namu hundaan akkas jaa maal jettan ka waan qocaan jeeni saniin jeen qocaan waan jedhe beektanii bineensa walga'e jan dur bineensi walga'eeti walga'e godhan qocaan suuta deemaami qocaan yeroo hundaan nutti horraasisaa maal haa goonu jennaan ni jeefna jedhanii walii galan illeetti nakkaataariidha kaatee dhayite timte itti himnaani qocaa sitti murteessan jeen eenyu fakkee jira leenci jira qeerransi jira waraaboo jira hunda timte rabbi keessa jira jeen hin jiru jennaan egaa rabbi jiraatin keessa jiraatin dhiisi jeeni rabbiin dhakaasan kennee fi gaafa jarra jeesuu dhufu inni keessa dhokate jechuudha. Akkasumaan jeen kaan kitaaba irratti arguu dandeessan. One question from our Olaita brother is Abiy is bent on keeping his power by any means. You know, power is an illusion. Power is a result of obedience by the public. Right? Obedience by the public. Why do people, oblige to authoritarian rulers? Fear, hopelessness, disunity, lack of alternative, and so on and so forth. Abiy presides over the weakest regime in Ethiopian history. The weakest. Why does he survive, Why is he still in power? Because people are scared of the alternative. You see, people had so much hope in 2018. People didn't like the authoritarian TPLF EPRDF government. They wanted democracy. They wanted better. They wanted freedom. EPRDF, to be fair, the Ethiopian state was secure. People were secure. The state was the only violent entity. People by nature, they aspire for freedom, but they cherish security. They want to add freedom on top of security. ገንፎ አላል ሰው ገንፎ ሲኖር ቅቤ ይፈልጋል። ቆሪው ተሰብሮ ገንፎ አፈር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ቅቤ ሲጨምርበት ገንፎውን የሚደፋው ከሆነ ግን አይፈልግም። ምክንያቱም አትሊስት ገንፎውን ይፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በማንኛውም ዓለም ሰው ሰላምን ይፈልጋል። በሰላም ላይ ግን ነፃነትን ይፈልጋል። ለነፃነት የሚደረገው ሂደት ሰላሙን ከልክ በላይ የሚያናጋው ደህንነቱን የሚያናጋው ከሆነ ሪትሪት ያደርጋል። ሶ ከ2018 በኋላ 2018 ላይ ከፍተኛ ተስፋ ነበረ ነፃነት ለመጎናጸፍ፣ በሰላሙ ላይ ነፃነት ለመጎናጸፍ። አሁን ሰላሙን ሲያጣ የባሰ አታምጣ ሽማግሌው እንዳለው የባሰ አታምጣ የሚል ውስጥ ገባ ማለት ነው። ሲያይ ደግሞ አልተርኔቲቭም እያየ አይደለም። ሶ ጥያቄው ለህዝቡ መሆን ያለበት is keeping Abiy on the current path would it lead us to a better stability or would it make things worse? Ethiopia will go three ways from now on, possible, potentially. One is what Abiy and some of his circles say, which is we just have to keep killing, then people will give up, we will restore authoritarian system, we will, Abiy will be crowned president. That is building of a new authoritarian system. The second option is what we aspire, going back to the democratic path. The third option is to do nothing and just watch Abiy, which
we move from authoritarian system into anarchy, we will end up in total anarchy. Ethiopia is a failed state, but it hasn't totally collapsed. It hasn't disintegrated yet. If we let Abiy play with Ethiopia as if it's a toy, እንደ ለህፃን ዕቃ እንደመስጠት ነው። ሰባብሮ ነው የሚጨርሰው። He will continue banging it. So we have option. I myself, everybody tried to you know, ምንድን ነው ያለው የሾፌሩ ጉዳይ ልጅ ያነሳው ገደል ላይ ስለነበረች አፋፍ ላይ እስቲ ተወት እናርገውና እድል እንስጠው ሪቨርስ እንዲያደርግ. The guy continued to drive in it. Will he reverse? No. Will he even hit the brake? He hit the brake. Pretoria ላይ he hit the brake briefly. ትንሽ ነገሮች ቀለል ሲሉለት he stepped on the gas. So the alternative is worse. We must force him, not only him, the system, first and foremost to stop war. አብይ ጦርነት እንዲያቆም መገደድ አለበት። ጦርነት አብይ ጦርነት አቆመ ካላቆመ ለአብይ ተብሎ ለአንድ ሰው ተብሎ የህዝባችን መከራ የህዝባችን መፍረስ መበታተን ማየት ስለሌለብን we have to look for alternative without him. Look, the discussion I want Ethiopians to have is removing Abiy is not that complicated. It's not complicated. The reason everybody is watching is what then? Kazas. That's why I want people to discuss about post-Abiy Ethiopia. What kind of political system? What kind of situation we want to create? We're getting there now. You know, what is sobering for Ethiopians? 2018 እስከ 2022 ኢትዮጵያ ኮሌክቲቭሊ ነበር ያበድነው ማለት ይቻላል። We are in some sort of collective psychosis. ሰዎች እኮ do you guys go back and watch some of those videos? It is terrifying what our people አውሬን ይሆን ነው. We became so pro-war. Then war came home. The wars in the past were fought either in Eritrean desert, Ogaden desert, Bale, Hararge, Sudan border in Begi. Today wars are fought everywhere in most densely populated areas. Days has reached everybody's home. Kidnapping has reached everybody's home. This has humbled the Ethiopian people. It has humbled the Ethiopian elites. I think now the Ethiopian elite, political elites have sobered down. ጥራዝ ይዞ መሮጡ ሰው መደማመጥ ጀምሯል። ሰው እየሳክኗል ኢትዮጵያ ውስጥ ሜቢ አብይና አንድ ሁለት ሰው ይሆኑ ነው። ሰው ሳክኗል። ጫካ ያሉትን ልጆች ያቸው ሰክነዋል። ትግራይ ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው ውጥረት የዛሬ 5 ዓመት ቢሆን ኦሬዲ ጦርነት መጫረስ ጀምሮ ነበር። ጦርነት it has sobered us. We have learned the hard way the limits of violence, the danger and limits of violence. So I think opportunity has come. And this is what threatens Abiy, when people sober down and discuss. About the Oromo elites. Are there Oromo elites benefiting from the system? Absolutely. Oh, the core opinion elites have replaced TPLF. Are they benefiting? As oligarchy being created? Yes. But also don't forget, Abiy created oligarchies in every region. He has created oligarchies everywhere. His representatives in every region who suck the blood of their own people. አሁን እኮ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን የዘራፊዎች የቀማኛዎች ቡድን እኮ ነው። የሚገርም ነገር እኮ ነው። I don't know how to explain it. ህወሓቶች ይዘርፉ ነበር፣ ሌቦች ነበሩ፣ ምንም ጥያቄ የለውም።
ግን አይን አውጣ አልነበሩም እንደነኚህ። ይሄ ግን ኦሮሞዎቹ ብቻ አይደሉም ጓዶች። ጎቱ ጉራጌ ዞን ምንድነው የምታገኘው? ጎቱ ወላይታ what do you find? ጎቱ ሲዳማ። አሁን እኮ ትግራይ ውስጥ ያለ መመስረት እየሞከረ እኮ ነው። that's what ረብሻ የፈጠረው። so his entire philosophy ሁሌ እኮ ምን ይለን ነበረ? የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ከገንዘብና ከስልጣን አያልፍም። the difference is the price. ቤዚክ የሆነ ኤርፖርት መገዛው መጽሐፍ ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሉ አይደል? he had that view, so he has created in every community. so but ብራግ ለማድረግ ሳይሆን መጀመሪያ የአብይን አካሄድ እምቢ ያለው ኦሮሞ ነው ከማንም በፊት። ዛሬም ቢሆን የሚያጨበጭብለት ኦሮሞ የለም። ተወሰኑ አካባቢ ያሉ ናቸው እንጂ we fought ቅድም አንተ እንዳልከው አሉላ እንዳለው during the Tigray war the Oromos was the loudest voice. I want Oromos to be the loudest voice even now for what's happening in Amhara region. That is morally responsible. So are there groups who benefit? Yes. ኦሮሞ እኮ ጓዶች ይዘኑልን በሁለት እኮ የተጎዳ ነው። አንዱ ጦርነት እኛ ጋር ከተጀመረ 6 ዓመቱ ነው። war started right away. This guy killed more Oromos than any of the previous regimes combined. ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የጭቆና ብዛት አይነት ጥልቀትና አስጠሊነት ያሳፍራል ለመናገር። የግድያው አይነት እኮ ኦሮሚያ ውስጥ ጓዶች የግድያው አይነት የአቢዩዙ አይነት ሶ በአንድ ወገን እንዲህ አቢዩዝ ይደረጋል ህዝባችን፣ በሌላ ግን በእኛ ስም በየተለያዩ ክልል ይጨቁናል። እናንተ ደግሞ ይሄ ኦሮሞ መንግስት እያላችሁ ትረግሙናላችሁ። we get screwed from both sides, you know. So that's why ኦሮሞም ለሌላው ማህበረሰብ ሲምፓቲ ይኖር፣ እናንተም ለኛ ሲምፓቲ ይኖራችሁ because we are suffering both. ፈጠን አድርገው ከሌሎች ጋር ተጣምረህ ለምን አሰራም? ሰራለሁ፣ እየሰራውም ነው። my job, my skills is to analyze, to agitate, to encourage, to create space. ሰው እኮ አድቫንቴጅ ጥንካሬውን ማየት አለበት። I create space. ያን ስፔስ ተጠቀሙብኝ ነው። when I went to Ethiopia ያ ነው አንዱ ስለ ነበረው ያለኝን ልምድ ያለኝን ትምህርት ማንንም ለማካፈል ሬዲ ነኝ። ከማንም ጋር ለመተባበር ሬዲ ነኝ። because እዛ ሀገር ውስጥ ሁሉም ካልተባበረ በስተቀር አብይ ከህወሓት ጋር መፋጠጥ ሲጀምር ብዙ ሰው ጦርነቱ ትግራይ ላይ የሚቀር ነው የመሰለው። it destroyed the whole country. therefore መተባበር ግዴታ ነው። I explained how this can be achieved. The first thing is to reach a consensus on primacy and priority of peace. That is very important. Then we exert a unified pressure. አብይ በጸሎትም ሆነ በሌላ ነገር ተስተካክሎ ሰላም ካመጣ አመጣ፣ ካልሆነ ግን አብረውት ያሉት ሰዎች አብረው ገደል ከመግባትና ሀገርም ይዘው ገደል ከመግባት መፍትሄ ማምጣት፣ ያ ካልሆነ ግን ህዝባችንን አስተባብረን ህዝባችንና ሀገራችንን እናድናለን። ጋፊን ዱመረ ነጋፈተን ወይ ነሞተ ጋፈ ቀሮ አጀፈማ ነመ ፊጣ ቱረን you see we try to do what we thought was better. ወደ ጦርነት እንዳንገባ ነው የፈራነው። ያኔም የእርስ በርስ ጦርነቱ እንዳንገባ ስለፈራን ሰው ሲገሉ የነበሩ ሰው ሲዘርፉ የነበሩ ካድሬዎችን፣ ፖሊሶችን፣ ወታደሮችን step by step we want a transition. In that transition, transitional justice and peace and reconciliation. Without transition, there can be no transitional justice. Without transitional justice, there can be no reconciliation. That's what Tigray is learning the hard way. Transition ካልመጣ በተለይ ደግሞ በሀገር ደረጃ ትራንዚሽን ካልመጣ ድረስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ሊመጣ አይችልም። ትራንዚሽናል ጀስቲስ ካልመጣ ድረስ ደግሞ
ሪኮንሲሊየሽን እርቅ ሊመጣ አይችልም። እርቅ እስካልመጣ ድረስ ሀገር ወደፊት ማምጣት ከባድ ነው። ከናፉ ብለ ሰግያ ኑዮ ጋብሰን ከበርባኔ ወረ ሲርና ከይሰ ይሩ ከነም ፊጣ ቱሬ ካና ኒ አደብነ የነው ከይት ዱም ታቴ ጭቸኒቲ ኑዱር ዳበተን ከናፉ ቶኮ ለመፋ ጨውምሲ ጋፈ ዱፌ ነሞኒ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ቢፈጀሙን ሃይቲ ባቴ ከሚዴ አደበሜ ከሚዳሜ ወልአነሜ ሰምቦዳ አራሬ ከብያት ቡኤ ሰምቦዳ deemnadha amma bar waan achi maal akka ta'e beektanii miidhaan oromiyaa keessatti baroota dabre kana ta'e amma dhiyoo kana namoonni dhufanii turan gaafa biyya dhaqe jaarsonni maal laan jaan akkamatti araaramne qe'ee jiraannadha nama wal ficciisanii bar abbaan milishaa ilmi wabo yoo ijoolleen nama tokko achi ajjeefte waraana keessatti dhufanii maatii sana ajjeesan namni keenya dhiiga wal dibe akka malee. It's going to be very difficult. I don't want to lie to you. The future reconciliation madaa nuti walirra uumne kana fayyisuun waan lafaan ta'u hojii guddaa gaafata. Garuu immoo sanuu dhaquudhaaf immoo dura dhiigni hogga dhaabatee booda maal goota? Faasha itti hiita. Dhiiga hoggaa fayyee godaannisa hafe godaannisa san amma gaakimoonni jirtanii sarjariidhaan fayyisuu dandeenya. Ati godaannisa akkami fayyifna kanaan jechaa jirtu. An maaliif jechaa jira? Mee dhiiga haa dhaabnu. Amma dhiiga haa dhaabnu. Dhiiga naqamu. Dhiigni haa rajjiguun haa dhaabbatu. Because that will be important for the life. Then we can take step by step towards curing, towards repairing the damage. The question, because the young man asked me about how to promote our identity. I want to be very honest, and I always say this in Afan Oromo. I want you to hear it. People can have multiple identities. You are an Oromo, now you are in America. Take the best of Oromo culture, not everything. Take the best of it. For example, we always go to meeting late. Don't take that part of us. Take the best of Oromo culture and values, and also take the best of American culture and values. Combine it so that you become a good Oromo American. So completely rejecting the culture of the society that we reside among is counterproductive. Also, in Ethiopia, eventually what we aspire, Oromos have their culture, Wolaitas have their culture, we don't want it to remain segregated. We want cultural integration. Eventually, voluntary cultural integration that's promoted through commerce, through social ties, through social engineering, through democratization. Eventually, we can have sub-Wolaita culture, but also a pan-Ethiopian culture that's a mosaic, multicultural Ethiopia. We can create something down the road. Not during our lifetime, probably down the road. So, I wish I can elaborate more, but we don't have the time. Oromo, hedduu galatooma. Wanni ani isin dhaamu ba'aan amma nuti keessa jirru, rakkoon nuti amma keessa jirru, ba'aa Oromiyaatis ba'aa Itoophiyaatis irraa qabna. Kana beekuun tokko. If qofaaf osoo hin ta'in maqaa keenya yakki dalagamaa waan jiruuf rakkoo uummata biraa furuuf illee dirqama qabna. Keessattuu obsa naa qabaadhaa. Atakaaroo falmii dur goonu san wal jidduutti isaa irrattu dibeet naa jiraatu constructive bifa ta'e. Garuu wal morkiin walitti iyyuun rogeeyyii saboota biraa wajjin godhamu hirrachuudha qaba. Wal jidduutti walii obsuu, wal danda'uu, community keessan cimsuu, charchi keessan cimsuu, masgida keessan cimsuu, dalagachuu, wal gargaaruun cimuudha qaba. Challenging nu fuuldura jiru guddaa. We probably have 2018. We probably have 50% chance of creating a better future. This guy has reduced it probably to 10%, but I don't want to give up on 10%, because if we work hard, smart, if we wise up,
we can increase that chance to 20, 30, 40. Just by stopping the war, we can increase our odds to 30, 40%. Just by stopping the war. Because we stop the bleeding. ሐኪሞች አላችሁ እዚህ ውስጥ the first thing you do is stop the bleeding. If we stop the bleeding, you will have a chance for exploring different medications. So let's focus on stopping the bleeding. Then we will have an opportunity to find a different specialist, to airlift our country to, other hospitals. We will have more opportunities. በሌሎች ስለመጣችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሀገራችን ህዝባችን ችግር ውስጥ ነው ያለው። የመጀመሪያው ስራ አንደኛ አዲስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ፣ ከማንም ጋር አዲስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ፣ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ፣ ሁሉም በየፊናው የፖለቲካ መሪዎች እኮ የጦርነት ማገዶ እኮ እኛ ነን፣ ህዝብ ነው ማገዶ እንዳንሆን። ሰዎች እሳት የሚለኩሱት ሰንበሌጡ ከደረቀ ነው። የህዝብ ከተከፋፈለ፣ ህዝብ ካልተነጋገረ፣ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ከሌለ የደረቀ ሰንበሌጥ ነው የሚሆነው። የደረቀ ሰንበሌጥ ደግሞ ለአርሰኒስት ይመቻል። ስለዚህ አክቲቪስቶቻችን፣ ምሁራኖቻችን ሰንበሌጡን የማራስ ስራ፣ ሰንበሌጡን እንዳይደርቅ የመከላከል፣ ከደረቀ ደግሞ ውሃ ጠጥቶ የማራስ what do I mean by that? በብሔሮች መካከል፣ በጎሳዎች መካከል፣ በሃይማኖቶች መካከል፣ በክልሎች መካከል የኢንፎርሜሽን ፍሎ እንዲኖር፣ ሚስ ኢንፎርሜሽን ተጠቅመው የባሰ ሰንበሌጡን እንዳያደርቁና ህዝባችን እንደማገዶ እንዳይጠቀሙት ማድረግ አስፈላጊ ነው። እኔ በበኩሌ አይ ቲንክ ከብዙ ሰው ከፍ ያለ ቧንቧ ነው ያለኝ። ፌስቡክ ላይ አይ ቲንክ አይ ሃቭ 2.5 ሚሊዮን ሚዲያዎች ተሰሚነቴን ተጠቅሜ በተቻለኝ መጠን የኢትዮጵያ ህዝብ የደረቀ ጫካ እንዳይሆን፣ አብይ በየቦታው የሚያቃጥለው እድል እንዳይኖረው ማርከፈከፉን ቀጥልበታለሁ። እርዱኝ፣ እንረዳዳ። በጣም ወዳችኋለሁ። ደህና ደሩልኝ። ነጋምቡላ Again, thank you very much, Jawar, and the whole, those of you who came. It was a wonderful event.